Funa lapha-ke apolisa 10-1 biza amaphoyisa kona-ke nemntanami lampona-ke nemtajela lampona-ke lihle kalula olwethu Mzimela uthi-ke angivumi buya nayezwa yena-ke uQhumashala engaphakethi wandile Dube uyaliphakamisa ifuna lapha-ke Ryan Hanamuva uzoligoba leli bhola usalivana lapha-ke Hanamuva eda ngamadoda kodwa-ke ladliwa nje kalula uye lapha-ke uSiema lampona-ke Bembeke abantu abanalo emsebenzini umdlalo omuhle-ke awuqhubeke Hendrik aphule Ecksteiner uyofuna lapha-ke Ryan Hanamuva sibheka lapha-ke Mahloko uyasebenza lapha-ke uSiema lampona-ke uyabakhuthaza lapha-ke Abdeslam Uwadu uyabakhuthaza apolisa sebenza uTarik Filiza yena-ke uSpanela izophilela lapha-ke Siema thatha isikhathi sakhe uSiema hlala lapha-ke noSipho Chaina Mlondi Mbanjwa futhi yaphinjwa leli bhola Maqokolo ufuna lapha-ke uSithole yamshiya uSithole ngaphambi kokuthi abuye futhi la eNingizimu Afrika wasuka-ke Kaizer Chiefs waya lapha-ke ezweni lase-Azerbaijan afuka dlala lapha-ke iSaba FC nakuye lapha-ke iSabail buya nalo Ezwa yena-ke uSiema lampona-ke engaphakele nkundla azofuna lapha-ke Tshepo Murimi uyafika-ke Murimi akekho uNozinti Mufukeng sebenza lapha-ke uNozinti kumele-ke bathathe isinqumo sokuthi-ke abantu abafuna ukumkhipha bafake bani shoba-ke beqalaza nje behlanganisa-ke ngempela bedidiyela kalo engaphakele nkundla efuna lapha-ke uTito nathi ibhola likaMashego sebenza lapha-ke Cameron Denson Siema lampona-ke libone Siema vimbile-ke lapha-ke emuva phelele-ke lapha-ke olwethu Mzimela uzoliphakamisa Tarik Filiza Spanela lampona-ke usephoqa ukuthi nje phela isikhosi nje kungenjalo ebengaba-ke nayi-contender yawo lapha-ke i-man of the match yena-ke uMzimela asilindile-ke lapha-ke uCarol Shabalala ne-man of the match 3 Orlando Pirates eyiqanda AmaZulu lisegazini.